Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Hello, ġejna wasanna. Dinnaħa, nħadda mill-ewwel. Ija, go. Għaw tnejn minn nies li ma nafx imma ġiex kaxex ġen. Ija, vera, għaw enerġija bum, mekka u ekka. Nafhom mill-bot, mill-viċin, ħansir nafhom Illum, għalek edinaw. Naħa l-oħra għandna tnejn minn nies. Nafuhom. Eżatt. Il-Johan nafuh żgħir. Il-Johan. Tifel. Li huwa best friends tiġu intom. Ija, ilkom ħafna best friends. Best friends. Best friends, allies, colleagues, Full karti enemies. mal-best friends. Eżatt. Il-Johan nafuh teenager. Eżatt, tu. Xiju, Carlos. Minn Giselle, mela. Wow. U l-gajja nafuha tikber. Jien ma nafix personalment. Teenager. Kważi. L-ewwel darba tqajna magħha Le, għajja. missu. Eżatt, tqajna darba oħra minnu l-għajja niftakar, allura kif fittek ma nafux. Le, ma nafix personali, qatt ma ħadna kafe. Ma Johan ħadna kafe. ħafna. Minna ħafna tew kafe. ħafna tew kafe. Te, kafe, pastizzi. Pastizzi, U biki. Illum pastizzi ta' xema. Pastizzi ta' Ġifiri, sawtu nuħu tal-pizelli. Ma l-lum ħani. Għana mill-liftin bit jena li Tejt wieħed. Le, lejter onniħum, mażgur. Għaxin nishtiq da, ħam missu memx ħagġa, ma sejt wieħed. Kolla missejtom għal Għax madwar. da, su mux ek, taf kif nħobb. kien jidher sabiħ. Sorry, fottejtu. Jimpismu wieħed. Thank you tal-isfin għal-pastizzi. Thank you guys, proset. Għanamlu cheers. Cheers. Zom ħana ftit mela ħana ċiż ma'kom. Għatlek, dawn mus joqdu. Cheers, guys. Għana Il-verita. il-verita. Verita. Sigla. U waqt li kienet għaddeja sigla ħna intfajna fuq il-postizzi. Bitċajt. Tajjeb, Waqt li Karla ħafet. Grazie Hansa għandhom over 1,800 brands of wine. Wow. Amazing. Sanfaw l-bahar Estra. u jgħamlu dawn il-very chic events, wine tasting. Ah, vera, vera. Totally suggest. Vera. Stajaram. Istajja karti. Iwa, xarawam, Don't worry, kompli. Dennis, inti ħatibda. Intom tnejfu il-radio, Jina ma bdnejx issa. Le? Jina biddil ċoli, ma tantx għamilt uffiċjali. Kanta, ma? Iva, mela, artista. Għajdin għafuq. Jina, inkanta, naħdem fid-dinja tal-entertainment u l-media, General? eccetera, xqasħa, producer, by Tajb, profession. ok. U għawċija, u mama u kol. ħana laqt 28 sena, Kem tidarizar, proset. Darżajra. Well done. Mill-imparti tawdex? Jim il-munxar. Minn xar. Probabli ma tafux fejnu. Le. Għandi idea. Ma xorta buċċa Eżatt, imma it's okay, mdarrija. Għandi idea. Jina falsa ta' ħafna. Le, mintix ta' għax mbatt mal-lewelet l-verita. Għax nibża li inti personali taqbadni. Għax veru, probabli. Taqbadni, I feel the... She feels the energy. Mela. You know, u inti, Gail. Jena. Inti. Mela. Jena jisimni Gail. Oh my God. Mela, by profession. Recently radio. It's been great. Social media, marketing, influencing, influencer marketing. Għandi U intom background. ħbib gbar uħol. Għana bib Għajna gbar. fuq il-xol. Ġifiri għanna best friends ma best friends. da. Ekku. Go for it, Dennis, dinna ħassaqzi. So, Mela. Għamnek inta d-xeni, jum da d-senjuri. Għax għlew ħagġa għatlu sa tkellem fuq tajjeb ta' Ek Preparatu, preparatu minn qabel. Nixtieq nisħol fil-font magħhom. Mux vera, issa mux sejrin. Ġeja tagħna. Mandek dubju. Oh no. Inti tkanta lura għajja. Dik li ktar mistoqsija ta' d-daħ li naħseb li saqsu n-nis, dik tkanta. Le, waqaf. Koj dentista. You know, Dennis, go for it. Ilma ħassaqsi. Mela, ħansaqsi lil... Jim xejn ma ħansaqsi, kax kollox naf li lil Gaja. What's your love language? Nice, bdejna bit-tajjeb, satil, proset. Naħseb li għandi ħafna, pero
naħseb li jew gift giving. Jiena nibdu nippjana minn 3 xhur qabel xan. Top Ċiħlew. Nipreferi, issa kon għedin nitkellmu fuq. Nipreferi li nagħti rigal milli naqilha. Nifhimha. Għax jekk ħanati. Le. Għajli tistaqtini rigal. Li ngħidlek, thank you! Le, Vera mhix ħaġeb. jekk imbagħad ma taqlax regal, Tuħalja. mhux ħadd tkun Mhux konċiex imma. Eżin kemm il-darba kien hemm nies close tiegħi li ma tawniex rigal. that's effect. Le, tipo, jekk tpoġġi l-enerġija fi-rigal, naħseb li tistenna li Poġġi ħafna Eżatt, enerġija eżatt. u tidħol f'ħafna Nis dettal pretendi. u ma jkunx ta' malajr u tidħol min ħajirċi fir-rigal żgur li ħajibqa' speechless għax she'll go full blast. Can you give me an example of the best present you gave? Like xi ħaġa li vera ħaditlek ħin. Naħseb li immur għal-affarijiet tipo personali li jekk nagħmilhom bidi l-akkar darba. Għamlet kartolina. Kartolina. Kod għad nagħmel karta għal-Valentines. U xinu rejtilu, xtlu jora xet nagħmel għalli. Għal-boyfriend? Għalli, daw ta' psychos, daw Għana l x'kienet. Jena nuħu gost li naqot infittex imbat namilom jena tipo. Ma di għamlita tipo bil... U għat namila bit-tape blezat, imbat ta' iġib ħafna lipsticks kulur Kella differenti. dbus il-kartolina. Ma ġiddis. Tikteb nota tipo personali, fim. Naqa Pinterest vibe, Eżatt. biex tifhem. Le, u xinu rejtilu ġabni ħazin, għalli daw l-affarijiet ta' psychos. All right. Il-boyfriend ħafis. Ma prof, ismani, prof Għadha full fuq point of view komodina. tijaj. Ta' ħabibtek, dbus il-kartolina. Xinu 40 darba. ċempil? U tela, Ritrat. jina kont u d-dimek. U tela, Le bil-mod. ovvja li ħanejtek, u il-love life tijaj hija xotta. Minna lek Allura metta nara daw l-affarijiet. Tossa ġew, it-tik ġew, it-tik X'inhi ġew. l-love language tiegħek? Ħalli fil-każ min qed jarana. Ikun nafsu għarmak. Eżatt. Le, jina, le għandi la, wej, għand bis. Sorry, għalik, mux inti għannis. Le, jina f'language tijaj normalment, jina bniedem li once li nitfek ġo qalbi. Ġifri jek miex, dal-binnum Kollox, kont ja. ħabba tijaj u kienet miexja u kella tazza tal-kafe. Għettila trid bin, għal kif taf. Jina bniedem li once I love you and you're in my bubble. You have give a lot of attention. Ija, u li Kif? xaħat kif ipoġġi bil-qeda qoddimi jgħid li għarrajt, ngħidlu x'għandek, jgħid li le m'għandi xejn, x'għandek. Mal-lowel, ġifieri dik hija l Ossa. li I notice and see people. Jataf Ħafna. attenzjoni. U intom it-tnejn li għadkom katu kif tagħtu l-love. How do you want to receive it? Per eżempju, nħobb mux minimisni. Touch. Touch hugs. Bil-lejl. Ara, issa li għaddejt minn healing journey unħoss li finally I am out of it and I am slowly learning how to accept to receive għax subconsciously ma konċ naċċetta Li to receive l-aktar love. ħaġa li taffaxxinani u ġenni nikpi u hekk huwa meta xaħat outsmart il-thinking tiegħi ġifieri. Surprises you. Jagħmel xi ħaġa li għalija You didn't see it coming. Kunċuċat, eżempju, darba Imma mux niftakar. surprises gbar, dak ma jħobbomx. Dak jħobbom. Le. Mux li jkunu għalajn U in-nies. jagħmel Li xhur jkunu ma għalija personali. Jammer xur Michael Meg. Xur ma jkelmekx meta tagħmlu surprise u jgħidlek ma rridx surprise, sar ma tagħmlulix surprise għax ma nkellimkomx iktar. Ħanejlek xin il-bicċa xogħol, forsi dan nistem antipatku. Imma jiena tibta tifel li jekk ħanamel xi ħaġa l xi ħadd, ħanam eżempju, il-qatla tiegħi xaħat jagħmel surprise party u jittormenta persuna għal xarej biex imbagħad tmur tgħidlu surprise! Jien dawk l-affarijiet joqtluni. Jekk m'intix kapaċi tagħmel surprise, tagħmilix bro. Taf kif le għandek bżonn jekk ħadd tagħmel surprise li tkun magħmula biex il-persuna tiegħha pjaċir, mhux biex noqogħdu ngħidulu ma ħanmilek xejn tal-birthday biex imbagħad tgħidlu surprise because that's about you.
If you're really gonna give something to someone, you need to know their character. Kif ikunu l-ansjata tagħhom. And do it about Kif tagħmel gaja bil-kard. Eżatt. Minti għajjar ta' wattila li ta' Le, wejja. Le, biex 40 darba, 40 darba. 40 darba bena. Jena jem brutally honest bħala persuna. And that Dak li naħseb najdu. And that is, I think, an important Lilek value. nixtri lek monthly stationery. Okay. Darba oħra. Isma, għana iġi n-naħa ta'kom. U nixtikom t-deriġu domanda l-dinnaħa issa. Okay. Johan, go for it. Ejja, jow. Għazlu l-min. Dawk lej prekots, għanu wahda. Li ġejja. Thank you, Good Dirt, Jonathan, għanu 3 actually flok wahda. Very good. Għalej prekots. Lesta? U dejjem. Għandek imbit inti? Le, m'għandix bżonn. Aqsam storja ta' esperjenza stimi fil-pubbliku. X'inhu? Nimi. Steamy. Fil-publiku, kellek xie Esperienza stimi fil-publiku, ġo xi night club, Fil-pubbliku. ġo football pitch, jinnaf, from the tree. Għad jisimawk xorta mill mikrofon. Tal-fel. Għajlaq tifet tajd li risposta i. Tal-lisit. Ma dik mux risposta, dik mux steamy. Steamy jazin tal-imħabba. Le? Stimi, Ta' hot. sess. Bil-fors. Le, mux bil-fors. Mela skontok xini stimi? Neanka Le, bewsa. għax skont, u hemm ħafna Engels Le, għal-stimi. tista' tkun bewsa, tista' tkun flirty. Ma stimi, stimi. Naqrek xinu. Action or Action in public. Għat naħseb ta' Action in public, as what you call it nowadays? Okay. għandu storja imdawra ma' Valentine's, ma' mandiġ taqsam Ma l-istim. Sajda, oh, fuck. Ujja, jgħid ħaġa. Madonna. X'mistija. Insomma, s-sabba għalli najt. Zomħan ġib l-imbi. Darba xtaqt kontet noħraġ ma' xaħat u kont edha xol. U Madonna, għazem kantonieri kif nistan dormi Madonna, da najda. Anyway, fuck it. Jien nista' ngħidha. Tista Ija, mela. All right. Tista' tajla, fuck it. U insomma, u konti da xol u rrit nagħmel xi ħaġa romantika u jiena l-birthdays u l-Valentines. Valentines ma tantx inħobbu jiena, naraħ vera l-ħwienet. Naraħ ta' eżatt. Eżagġerat, Imma konnorx ma xaħat li kien vera jħobb daw l-affarijiet u Fuck it. għal-persuna. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Għal-persuna l-oħra, għammur nishtri fjura. Wow. Issa, jien kont edha xogħol u kont qed imbagħti ma nafx food poisoning jew ġeħ zaq meta you can't tell if it's a fart or it's a poop. Oh my God. One of those. Oh my God. U kont diġà ġurnata minn filgħodu mad-desk ixoqla raqalli għalajt qed inħoss bassa ma nafx. Ħażin. Madonna dna nibdew. Anyway. U insomma. Kemm tal-ġen. Kelli naqa ta' moment fejn qed u hija jisu għaddieli naqa. Mort fel-boss tiegħi u għetlu nista' mmur nixtri fjura u mmur I surprise my then boyfriend l-uffiċċju għalli jagħmel amur. U mort xrajt fjura minn taħtna kien hemm issa kiosk whatever, batt il-fjura sadottant kollox orrajt, ħalt fil-karozza, qed insuq u kien jaħdem quite close to me, so I was like, I'm fine. L-ansjeta tielu, għatlet nisma I'm safe. But I wasn't. U ċempil, u jina like, matulla għet nċempil u tinsu u mandunax, baqlaq titwi, isħana, għet immut fi sħana biex ma jismax li għet nsu. U, insomma, tinkellmu u għet, Madonna. Isħana iktar. Mux diki. U beda jgħidli, għalli, ħriċni xiex nikol. Għallu, fejn? U dal-ħin qed ngħid Madonna I'm not safe anymore. Like I need to either fart or poop. U jekk I'm gonna poop. Imma dak il-ħin il-ġurnata sejra. It's a kollha hekk kienu ma kien hemmx number 2. U da għalli ħriġ nixtri ħobża. Għetlu fej. Għalli it-tali imma jimma konċ naf fejnu dan so qed indur fil-karozza d-metlux li qiegħda ħantiħ surprise. U I'm like, fuck it, issa naraw xini u xie A u B. U
kienet number 2. And it was very much. Oh my god! U kont bil-jeans jena. Oh my god! Dakinhar kelli bżonn galletti. Kemm ħelmu ħabibtek! Kemm ħelmu ħabibtek! Friendship is beautiful. Nismaħti tajma dik id-daħqa ta' Għaxan u share a lot of shit. Clearly, this was very shitty. I had to tell him, etlu smaħu paċenzi, għajdi fejn ijat, għaxek wek maġrali. Mort! X'namel? Wasalt Jien onesta, guys. Wasalt fejda tal-ħobs. Isma, this is a pretty steamy story, U wasalt u jien kont għadni bitwi line, so da xinfetaħ biex inti. Love it. Gail, you're not her best. Guys, etnisti, jek in-nis ħajraw dal-podcast. Kem dom Jafu. wara flimkien? Għamilna xarċun. Wow! Wara din. Wow! Lal. Must have been love. Tajba xie ma tiqafx hemm imbagħad jien kelli ngħid il-tax-xogħol li ma sax imur ix-xogħol u għalfej. X'għamil taħti. Daw mill-gallarijiet faw il-toilet paper. Għaxidhom tistgħu biex ma qumx minn fuq il-sit tal-karozza iġġibu li l-basket please ħamur id-daru. Illa. Jiena nifhem ġamur ix-xogħol. Tajba ħafna din l-istorja. I love kif tajtu l-fju. L-ansjeta li qabdiet. Le, kien hemm ġa running in. Ma kontx qed nistennew. Everything was running at that time. Running in and running out. Running. Oh my Kollox God. running. Very good story. First, awesome first story. You're welcome. You have to have zucchinis, eh? Nasib laqas li. Biex tajda. Laqasina. Vera, lallu jina. Le, Johan and his shit stories never come Daqsi out. dik laqsi lar wahda li jitlin fudnija. Jina jkun hemm xi ħadd għaddej minn fejn il-bathroom within the meter. Jirċi tħol ġewa. Ma tamilx. M'għandek xans. Ma jina verdi unu dawk il-hotels li t-toilet tkun vera viċin is-sodda. Anka jena ma nħoss. Inti tmur weekend break, għadek toħroġ ma dal-persuna. Lejn il-shower jek ikun hemm il-persona. Lejna nixer mobile. Isma jina Hotel kejda room. bid-daħk bija nifsi, Lallu, I was Ma so xi tagħmel. U daħaq jew le? Ija. Daħaq. Ija. It gets you closer, really, and truly. Vera. Mela, Gail inti. Not. Gail, question and to who? Nara xamdik. Madonna. Kemm ħelma. Tista tajda li li bil-għarri mustenara. Nishtiq nirringrazzja l-Heartbeat Clinic. Guys, investu f'saħħitkom. Importanti. Għax għandhom ħafna servizzi barra Naf, imma waħed il-cardio. minnhom huwa dak. Għandhom ukoll il-pre-diabetes clinic. Ok. Ġifiri, jamlu l medical, jamlu l bodygram li jint għandek bżonnu. Għandi bżon bodygram. Biex jaraw il-mass, il-fat mass u hekk. Tajjeb at night. U xek huwa Tidda li għandi l-bodygram. bżon int. Jien ver nixtieq nagħmlu ħamet ċajt. Ok. U għandhom il-wireless glucose monitoring device. Aha. Wireless. Blood test, that is so important. Kif wireless? Hekk Inti across għad the room? tagħmel xi ħaġa bħal lebbi serjetà. Le, apparti ċajt. Per inġi għamet il-ħolter. Ma wireless kif wireless apparti ċajt. Taf kif? Ġifiri mux inti tafx ħolter. Ej, Jgħamet mhux il-ħolter il-bsur ħabba dak il- palpitations. Eh, Wajed, min Ej, kullum kien. Għan niftakar. Għan niġi l-uffiċċju isni Robocop. Dawla, la storbju. Neħel ma l-affarijiet, fimt? Da, minar wires. Tajba. So it's really easy to get tested. Heartbeat Clinic, guys. Investu fis-saħħa tagħkom, speċjalment jekk il-ħaqtu l-ekka tagħna, żewwa. Taħseb Denis, mhux tajb tinvesti fis-saħħa? Mela. Tagħmel it-testijiet u x'nafni? Jina nurse ta' by profession. All right. Veru. So, like, it's good to get, like, tested at our age, 40s. Always. There is not a time where you shouldn't get tested. Go for it, Gail, u min taħseb Il-Johan, xinu l-iktar ħaġa daring li għamilt? f'ħajtek. Għaddu kif beda l-podcast jedina kemmu boring, sewa? Ox boring. Mux vera, ma nemmen. Xinik taħġa d-deling li għamilt Johan fajtek? Ma fli ma sens. Sorry. Anything. That was it, courageous. Kollox, xogħol, ħajja personali. Esperienza barra Malta. Naħseb l-aktar ħaġa daring li għamilt u minajr ma naf li għamilta kienet illi between the age of 13 and 15 jina kont imur ovvjament dak iż-żmien skola kollha subin, kienet il-Verdala, ġuni Lyceum ta' ġewwa Bormla, naħseb
kont l-aktar tifel targeted ġol iskola, pero waqt dak Targeted bullying. Bullying gravi, ġifiri, fil-ħodu kont fuq il-bas jiġi xaħat 5 ġowiċi minn wara ikel ġolbin, dak it-tip, it was harsh. Pero waqt li konti għatem, irnexxili nagħmel school activities, kont il-President tal-Kunsill tal-Istudenti, għażduni bħala ambaxxatur biex imur nirrappreżenta l-Malta fl-Unjoni Ewropea. U mingħajr ma naf, issa li kbirtu fimt iktar il-psikoloġija, waqt li kont għaddej minn 5 snin fej kelli letteralment kollox kontrija, subconsciously ma nistax nifhem kif, għax naħseb illum looking back, meta nara il-12-year-old illum inħares liħ bħala persuna minn dillenti ngħid how did I do it? Għax int li tqum kuljum l-iskola u dejjem tmur b'dik l-ansjetà, imma u niftakar dak iż-żmien kont batt impejjeb biex ma jibbuljawniex biex ikun iktar cool, ġifieri il-coping mechanism li kelli u surviving skills kienu extremely high li inħares lura u ngħid Ma kif? And I think that was daring, illi xorta kont impoġġi ismi għawder, fimt, u kont inkanta, u kont nuhu l-main parts, u kollox kien kontrija, kollox. U xorta bqajt Imma dejjem U meta taħseb dak it-tifel kif qed taraħ dak it-12-year-old, x'inhi l-emozzjoni li tħoss lih? Badni l-bart. Fil-karozza sa xi l-4 ta' filgħodu nifku. Ħanajdlek. Hija xi ħaġa antipatika biex tispjegax. Illum li nara minn lenti tiegħi meta niftakar fih taqbadni rabja kbira għax he could have been protected but he wasn't. The system failed him. Fimt? U li tkun ġo skola li tqatta l-lunch break waħdek u dejjem tħoss dal-attak ġej u inti you don't belong. U l-affarijiet kollha li għaddejt minnhom through my childhood and my teenage years affected me throughout life. U ta' 28 bdejt nirrealizza kemm psychologically I am wired in a fight or flight system u survival mode għax dejjem kont hekk. U l-emozzjoni tiegħi hija rabja imma llum il-ġurnata nħoss li I have become the man he needed at that time. Infatti għandi relazzjoni tajba ma' tfal, għandi communications tajbin ħafna ma' tfal. U kol anka... So inti sirt il-raġel li kieku dak it-tifel kellu bżonn, ma kellux, u dak il-raġel ma kellux dak il-raġel. U l-aktar ħaġa li nirrabja għax dan il-bullying li għat l-esperienzajt jien, xaħġa li l-medja ma titkellemx fuqa, li dak il-bullying jibqa dej anki fl-adulthood. Imma because we are adults, we tolerate it, but it's the same spectrum. Ġifiri, per eżempju, jiena naħdem fil-qasam tal-medja. U kemili dal-aħħar li kont tħalt fil-medja tal-iktar ġejt expose, għaxina najti kolta, dejjem kont wara l-kamera. Kif dejt? L-ammont ta' bombardment li kien hemm u nies li provaw jagħmlu l-ħsara fil-kwinti kienet outrageous. Ġifieri jiena kelli scenarju ħansemmilek wieħed minn ftit. Illum ma nistax nitkellem fuqhom, il-qudiem hija I will put them public. Imma lista le. Jien kelli pereżempju sitwazzjoni fej tiġi brand li naħdem magħha kumpanija kbira u tgħid isma' jien ħantik dil-brand issa lilek u ngħidil all right. Di il-persuna li tuħsib dat-dipartiment niżlet fil-ħanut u għaltilhom jew ħamifsud ħajibda jiġi u jħu dal-brand. Il-persuna li jaħdem hemm għalilek jidħolu għaw jiena nirreżenja. Issa dal-bniedem ma nafux u dal-bniedem huwa gay u għaliex ħatgħidli għaliex semmejt is-sessualità tiegħu għax ġej mill-komunità l-aktar bullied, l-aktar bombardjata. Jiġifieri suppost iktar we help each other, speċjalment meta tara xi ħadd bħali qed jikber fil-spektrum pubbliku. Jiena nagħmel ħafna awareness u nejn fuq mental health. U da ma kienx darba, u kull darba ħafna drabi li jkun persuna gay li tkun il-persuna li qed tobżoqni l-barra. Ma di normal, di bħal nisa kontra nisa. Ija, ma, this is bullying. Fimt? U jiena fil-verità kieku rrid nidħol fiha
u naffaċċja u nagħmel stajt, imma dal-bullying jibqa' dej. Yes. U sfortunatament ma nitkellmux fuq għal-ħaffar, ġifieri daw it-tip ta' sitwazzjonijiet u Malta għandna dil-mentalità. U nemmen li l-adulti huma l-problema, għax ovvjament it-tfal qed jitrabbew mill-adulti. Ovvjament. Li there isn't enough. Jifu kulħadd qed bil-ġuħ, jekk dik qed tagħmel xi ħaġa kulħadd qed jagħmel. Għax Hija ma there is enough for everyone in reality. Jekk inti trid tagħmel xi ħaġa muru għamilha. U xi kultant jgħidu li isma' dik waslet hemm imma xtaf in-nies. Aqbad u sira fin-nies. Jiena ktirt naf nirraġuna llum għax qabel kont ngħid dik ma ħaqqiex imma fil-verità, għax mhux kull min ħaqqu jiġi premjat jew juħul. Ma jew tiġġieled, għax di ġungla. Jew ħad tiġġieled, jew kellha Id-dinja ġungla, d-dinja ġungla. Da mhux Malta biss ta'. Gaja, id-dinja ġungla. domanda, sakemm qed tażel id-domanda. Nirringrazzja għal Customize Nation, Carlos urihomna għal-cards. Tal-istampar tal-karti. Taħseb li għandhom bżonn nerġa' ngħidulhom. Wejja, thank you. Emarom, għadkom ma fimtu. Customize Nation. Li nara dal-podcast ma kontx naf li huma the texture, eżempju. Efhem, dak mhux int ma xtrajtx mat karti biex tilagħbhom mal-familja ħbieb solita. napprezzaw ħafna u grazzi minn qalbna. Kemm minn Grazzi. Xikta. Mela mill-inqal miming, okay home għalla Mara. Għamma fuq dik il-kamera. Ek isna għedin fuq l-aeroplan. Hansa l-imbit. Bimejnja l-kostumi u l-party. Bimejnja. Kassar air-condition system, CIS, Mara. Ġabet il-ġaketta xqalit ħatos il-bar. Emma karajet. Psychic. Good dirt. Fejqedin. L'apricots. L'apricots u l-nuts. Thank you, Jonathan. Nofsom, thank you, Jonathan. Fior de Vita. Ħafna Għal-platters here. Yes. Online intimate, siktar tart ħantukom regal tal-online intimate. Right. The Hair and Beauty Salon, Silvio and Dorian, I love you for my hair. U Teresa Silver Scissors għal-analisti tal-etlem, mux bezzajnija. Muktar tart. La terġa tiġi nurkom xarana. ħat kantana xaħġa. Ġiet. Xarana li. Xarana li jisam. Transforma, guys. The Heartbeat Clinic. Ġasamajnijom. U Sphinx. Għal-pastizzi ta' kull ġimma, u ġimma ta' xema u vera uġbuni. Go for it, Waqafna. Għalfej? Mela, dak u għal-horn. Is-sinti tamra, xo għada ħabbina mill is-sinti, mistek. Alright. Basically. Nibdu l-kardi. Le, dan huwa domanda li ħansaqsu jiena Carlos. Alright. I got you with us. Tibda jina, Domanda personali. Personal. Għal-kulħat. Le, ħajkolli nażel. Pero ovvjament jekk hemm xi ħadd. U la kienet saqsi gaja ħansaqsi l-gaja. Kemm intorrejt. Għandi kurzita. Il-fatt li sirt magħrufa żgħira. Oh no. Oh, the question. Le, I think. Le, allura, speċta ġejt esposta l-ġudizzju tan-nies vera żgħira. Tipo jiena ta' 45 ukoll nħoss tista' tħoss il-ġudizzju tan-nies. How did it affect you li kont il-persuna li ntazlet biex tirrepreżenta kulħadd jaf min igajja kawki, kulħadd irid ipoġġi b'kaxxa, kulħadd irid iġġodika, u baqsek bdejt tikber u kien hemm bdejt issir tfajla sabiħa u kien hemm ukoll judgment hekk kif għaddejt minnha dik. Jiena meta kont żgħira kont għala bibi ħafna. Jiġifieri seta' taqa' dinja fuqi u ma kontx ħanati każ, tlajt fuq il-palk, qatt ma ċitajt ruħi. Kon differenti ħafna minn kif jiena bħala persona l-lum il-ġurnata. Naħseb li n-nies għabduni ħafna ansjetà li għandi ġorra kull jum miegħi l-lum il-ġurnata. Però ma nagħtix kasom il-kummenti. Drajt li tipo kulħadd għandu opinjoni għaw ħafna minn daw il-keyboard warriors u ħafna minn daw l-affarijiet. Għatma kien hemm dak il-persuna li kellu jgħidlu xi ħaġa ġejdi li fwiċċi, ġifieri u mhux ħanibda nirrispondi kumment. Vera jkun daw il-mami jgħidu li
ħallihom tikdbilhom xejn vera, nidħol nkellmek privately ma tagħmilx differenza. Speċjalment jekk tmissli in-nies ġifieri li nħallik taqlali, imma ġieli pereżempju jikbu xi kummenti dan idħol nibgħatilhom dak il-ħin. Anke jekk inkun nafu. Imma inti għadet spex ta' għamlu Darba stakruha fil-kamra tas-sodda. U ħadu l-mobile. X'inhi? Darba kien hemm xi ħadd u kitib li comments u minnu da xaħat nafuħ tru xaħat, whatever. Komment kattiv. Comment kattiv. U naħdmu miegħu hekk. Eżatt. U Lajtlu letteralment sakruha fil-kamra tas-sodda u ħadu U ma l-mobile. jinteressanix li għadha ħnaraħ, pereżempju. Inti protettiva ħafna fuq minn tħobb. Nista' madwar. Nkajjenek. Imma inti għat li n-nis għabduk l-ansjetà. Għavu Imma dik. għamil contradiction, għaxat li għabduk l-ansjetà ma interessax Ma li għajdu. konċ, għatma naffej saret dik transition, ġifiri ma niftakarnix l-ewwel darba li ħassejt li għandi l-ansjetà. Però illum il-ġurnata ninduna li pereżempju nitla fuq il-palko ngħid libsa tajba. Ħajdu xi ħaġa fuq xin libsa, imma at the same time jgħidu xi ħaġa fuq li libsa films tipo. Mhux xorta jgħidu. I go through it. Twilit vuċi li ma kienx ġo moħħok qabel. Eżatt, dubi żgħar, just. Imma mhux li. Niftakar. Għax ħana jumej kemilu, 3 ijiem, 4 ijiem kantajna fl-imkien. U għet niftakar ju, like, il-proċess tijak qabel id-deċidejt fuq il-libsa u l-libsa qasira u għax kien hemm kulħadd bil-qasir u jien kont libsa twil u bdejt ngħid imma ħana jgħidu di għax nibda ngħid forsi n-nies jgħidu di ġiet bit-tumat. U set nagħmel 1+1. Imma mbagħad ngħid jagħmlu li jridu jiena tajba qed nidher kieku ma kontx ħanilbisha, fimt? Ma dak il-ħin ġik naqas. Second guessing, dejjem jidħol id-dubju. Sakemm U n-nis kienu jgħatu kas li inti zaħira jew le biex jaqlawlek. Għatma ta' kas li ta' Le, Jien niftakar l-ikbar furur dak Sa iktar kont nagħmel. tal-isking. Infatti dik tal-isking. Tal-isking l-ikbar furur. Dik għadna sal-lum il-ġurnata. Vera ħad gost bihom. Tellaw li xi 10 telefon. Kienet marret fis-snow, insomma, se tgħidilha inti. U kienet bil-bikini fis-snow. Ħadet ritratt. Ktibt fuck it. U fil-verità, xi kultant jiena nidbella, tipo, dik kienet imsifri, kont id-dar. U l-mobile tiegħi beda imma hekk ta' bdejt ngħid Kummenti. Le, mhux kummenti, jien bdejt nirċievi personal DMs, Messenger, WhatsApp, u bdejt ngħid. Tipo ejdilha naqax li tagħmel. Le, ma jiena tipo bdejt nirċievi ritratt tagħha, u jien bdejt sejjer imma x'inhu ma jaraw u niżżumja u bdejt ngħidu imma x'ġara. Ma stajtx nifhem x'ġara, x'jiena fajnejja dik kienet tipo bil-boots tal-ferġ, qed tu pjaċiet, it was a really Aħna x'narawha from an artistic point of view. Ħanajlek, jiena rajthom il-kummenti ħżiena ma ffettwawnix għax naf li Malta tagħmel x'tagħmel jew ħataqlaħħa jew ħajjgħidulek proset, whatever, ma m'intix għal proset, ġust għamilta xis-social media tiegħi u nitfal ir-rid. Però hemm ħafna artisti barranin li għamluha, fimtu l-comments tagħhom ma kollha pożittivi ta' kemm intfaqa. Probabbli kif kienet influencer barranija li għandha 300,000 follower biex nsemmi number esaġerat jew miljun. Jew kienet Kylie Jenner. Kemm faqa kemm sexy Kylie Jenner fis-snowflake mhux se nagħmilha jien. Imbagħad noqgħod ngħid dik għamlitha dik tipo ħadd ma għaddilha kumment kien hemm probabbli. Imma għada, l-istess ħanibqa' ngħix fim tipo mhux ħaffettwani sa. U naħseb minn hemm jisa wkoll bdiet il-biberija tiegħi magħha. Għax meta ntqajt magħha tant kemm kienet tenera, tant kemm kienet Sweet. imma ġenwina li din it-tifla qiegħda fħal ix-xjaten u l-Juni għax ma nistax nispjega, jiena rajta titbiddel. Jista' jkun dak is-sens ta' protezzjoni. Min hemm beda. Li kellek lej dak it-tifel li kont inti rajtu fiha. Infatti. Fil-fatt ħafna mill-konverzazzjonijiet tagħna tkun li għax jiena nara lilek eżin li jgħidli Johan li jara lili tipo bħala it-tifel li ħadd ma kellu min jgħinu fimt so tipo at least. Meta ngħidlek
Issa. Mux konverzazzjoni ta' Minix daqsek, imma qabel kont. konverzazzjonijiet. Fuqa. Ħanajlek. Protection. Sakemm naħseb irrealizzaw għax jisu iktar u l-mammi li tipo ħat proteġi imma Everything happens anyway. No, you have to. U that breaks my heart, ejjen. U naħseb hemm ċertu affarijiet fil-ħajja li għal xejn tipproteġi. Din nipprova ngħidha li l-nifsi qabel tikber it-tifla sewwa biex nibqa' with my chill 8. Hemm ċertu affarijiet li you have to go through them. Eżatt. Xi kultant aħjar. Għal heartbreak. Għax jekk tipproteġihom dat faħib aw boloħ. You need a tough skin. You need to go through that heartbreak. You need to go through that a little bit of bullying. Kulħadd ikollu xi forma sa hemm minn ħafna u hemm minn ftit. Imma n-nies huma kattivi, n-nies jgħiru, n-nies jirrispondu skont l-insecurities tagħhom u jitfawhom fuqek. It-tfal jiddu jitalmu jiddirjaw biha wkoll. 100%. It's just you go through it and then you find the support. Jien taf xi tallimt kienet jibsa u anka maħħa tallimt. Fatti ħanna tatu flimkien. Anka ħna. Ejna, jo. Anka ħna. Jien Ġerana best friends ta' vera. Ħana ħobbu l-bahar, so. Xini ta'kom? Yin yang. Yes. Cute. Very cute. Nice. Jien tallimt u kienet jibsa. You have to let go, but being there is very important. Ġifiri, meta kienet tgħid li ħana melek u jinġu qalbni, Madonna. Ngħidilha, if it makes you happy, Then do it. Do it. I don't agree, but do it. But I will support you, even if it's gonna take you to that point. Umbat noħsibek. Imbagħad u ġifieri laqas temmen tara d-dinja, it healed me while trying to help her. Għax imbagħad isek tibda tifhem il-perspettivi tal-affarijiet. Jien naħseb l-aktar ħaġa li kienet taħraqni fuq din is-sitwazzjoni li I love how I am a situation fuq. Għajbeti timma, għax jina rajta minn barra u kol, inti rajta minn ġewwa, kont tabib. Imma jiena. Ximkien, u per eżempju jiduri għax għaj. U jiena diġa nibda tal-biza. Jiena naħseb n-nies, as in just an observation, għax jien issa sirt nafek, anka lilek. N-nies naħseb mandunawx li jinti kbirt. Nis ma jridux jaċċettaw. Għaw jarawk, dik il-start. You're the local ħena minn tena. Veru. Go blonde. But Għanduna kol stragiljat. yes, onka l-oħra xisib. Imma all Disney stars struggled. Yes. Look where Demi is. Look where Justin is. Dem iż-żewġet, ħalli. Ija ma biex iż-żewġna. Waqaddejna minn. And she went to a deeper Vera, xibqaw jaraw She questioned her sexuality, her xara, kollu. U to be exposed Min di? at that age. Demi Lovato. Demi Lovato għaddit minn. Imma why? Because people saw them as Disney star. Oh my God, ħajamlu hekk. Għarabita għadċat, ma għaddix 14, ma għaddix 14. Tough Mela, beef. very interesting stuff, but we need to go to Gaia's question now. My question. Pjaċir. Jina sas lil-Johan. Oh no. Għażel persona waħda minn hawn, inklusint, imma le, li taħseb li jasal jew tasal tagħmel OnlyFans. Dik min għamilha dik id-domanda? Peter. Peter Carbonaro. Min hawnhekk taħseb li kieku kapaċi jagħmel OnlyFans? Le, ma jina li Johan qed ngħid. Sibtek lili. Naħseb jasal Johan jagħmilha. Ġifieri saqsit mistoqsija lilek u ġbitajja li. Sibtu ħajkollu jażel xaħat. Tant grazzi Fjord di Vita l-Baroness li huwa high protein low fat. Naħseb illi Abigail. Jiena. Ija. I think you are the most confident person. Veru, ta' U l-aktar persuna li taf li l-ek innifsek minn ġadu l-kamera. Taħseb? Veru, naħseb. Jiena fatti waħda minn l-affarijiet li... Confident, Tagħmel OnlyFans. Skont, fa' OnlyFans naħseb skont xiex, sewa. Jiena, eżempju, meta nara on camera u nara offline, u jiset nitkellem many years ago, għalija għatma tbidlet, ġifiri, Abigail kienet waħda mill-ewwel nies ta' television, in my opinion, illi għatma mlet karattru
F'liema sens. Ġifieri qatt ma kienet karattru, Yeah, Abigail them forsi amplified on What you camera. see, what you get. No, she is what she is. Eżatt, No, imma she's offline hija l-istess persuna. For good or for bad, vera? Dak iż-żmien qed nitkellmu żmien Giselle ħafna on television ħadd ma kien ikun raw, kulħadd kien ikun Impostat. Oh, ħafna. dak iż-żmien livelli. Ngħidilhom karattri ta' TVM. Anka kif tippreżenta. Ejja, veru. Jibqgħu nilqawka. Mela magħna għandna lil Mux, illum inbidel l-istil ta' kif Tinsab tajba tippreżenta l-programm ukoll. Kif aħna, orraj, qabel kont tkun vera formali. Anka interviews jew jekk tmur minna f'dak iż-żmien xaraba anke it was a big thing. Isma, ma x'taħsbu minna dil-ħaġa tal-OnlyFans li inti speċta mill-lat sessuali qed ngħid. Li tagħmel OnlyFans? Li kollok exchange, transactional money, per eżempju biex turihom iktar jew biex tagħmel xi ħaġa li qed jitolbuk. Jien naħseb li sakemm you are of mature age, mature ġifieri mhux. What's mature age? Għax jiena 46 ma Ma tafx nafx. mature sawa. U taf il-konsegwenzi, dar ġifieri pal kollox anke fuq social media. Ġifieri jekk għajta faċilitat bil-bikini, you know the consequences. Whatever you do. As long as you know them and you're ready for it, ġifieri, as long as you know li ma tax tħassru għax hemmhekk ħajbqa, anke wara li tħassru. Mela go for it. I Go don't for think you it. never know, but No, But you need to be imma ready for it. fis-sens, tipo a 16-year-old, come on. Jien naħseb anka Fis-sens- 23-year-old, per eżempju. Anka jiena 23-year-old. kont I don't think there is an Naħseb age that is a matter of Dik. character, naħseb jiena. Per eżempju, għax jien jiena naħseb kont ma naħseb qabel ma- porn star Mia Khalifa. Jaffa tissej. Fis-sens Li issa Le, dispeċi issa damma. ħarġet. Eżatt, kella 23, super intelligent person. Yes, but Għamlita u għamlet dispeċija. ġifiri porn Titkun lesta li bil-hijab, tfal tiegħek ġifiri. ħajaraw. Issa kella xi ISIS, they threatened her way back. Dik apparently. li tret intħarx għamlet libsa ta' musulman, għamlet il-porn, bil-hijab u hekk. U l-lum il-ġurnata ta' vera trauma li għaddejt minna dak iż-żmien ma kienx taf li ħatgħaddi mit-trauma. Ra jiena dik. Jien naħseb għalkemm tkun Naħseb taf. issa now everything is glamorized. Ġifieri jekk being an influencer kont tkun influencer, kont influencer. Jekk OnlyFans it is easy money. Kollox huwa glamorizzat, li kollox it's quick, efficient, Let's make easy, money, let's quick. Imma eżempju OnlyFans kapaċi jagħmel il-flus, imma għandu ħafna periklu. Ġifieri Also, Għatta l-signorino, bat najt. it's kapaċi jagħmellek ħafna flus, but there are Consequences. there are limits you need to go to be different from others. So this is the same as social media. She got 10,000 followers from a bikini photo in the snow. Ħaddieħor jgħidu li għax jiena ma jkollix 10,000 follower għax tfajt ritratt tekniku kafe. Għax you're not different. Aħna għamlu xi You're nibla. not breaking borders. Fimt, issa, inti ħriġt nibla probabli fuq OnlyFans mu ħatamel xejn. Infatti, Sewa, isman. tittot rasek l-isfel ma' xandilir. Probabli, illum il-ġurnata għaxem pool kbir. Jien naħseb knowing the possible consequences and experience the consequences is a Different. different thing. Very different. Ta' forek, ma bad ma tħossu on your skin. It's a different story. U dik id-dejk different story, il-profani You'll never know because Until you're in it. You're in it. Tipo jien, eżempju, meta bdejt social media, tiegħi bdiet ċikka, meta mbagħad ħriġt barra fit-triq u bdew jifqu l-karozzi u n-nies barra. Le, kont semmut imma- l-ewwel imma jumejn. dak bħal kollox, ma De- tkunx taf. I was overwhelmed. Eżempju, jiena sħabi ma bdewx jifhmu meta bdejt ngħidulhom I'm overwhelmed. U mbagħad f'daqqa waħda x'ġara. I crashed. Għax in-nies bdew jaħsbu li I was tipo showing off. But I was in shock, I was overwhelmed. Ġifiri, sakemm tagħmel il-proċess, tagħmilha, tħoss is-side effect u tesperjenza għat minn tkun taf xajġri, eżempju, l-aktar ħaġa li taffettwani kieku kelli nagħmel OnlyFans hija l-familja. Għax immaġina daħ jgħodu jibatulhom il-video su ritratti tiegħi u inti titqgħod tgħidilhom u tispjega ruħek. Għaw min, eżempju, meta kien hemm l-era tan-nudes, kulħadd jibgħat in-nudes, fis-sens. Wasal sa persuni li ħatibatu. Jiena minna li ħanibatu lil Denis, whatever,
U sem wasalt, ma wasalx li forsi ħat issejvja, ħat ibadu li u dik issa nafu. Illum il-ġurnata Issa nafu. Imma I always Sobbin question. jitlu fjom, qed insemmi sobbin għax that's my knowledge, forsi whatever. Where they share the nudes they receive? Ija, so inti tħol fih biex tgħid tara. Għandi. Għanqotnar nudes ta' l-oħra. Eżatt, u li kollok, inti titfa' ukoll. Madonna. Qatt ma kont tafu. Le. Now you know. Ġen, isma' Denis, sib liktar domanda spicy jew tajba hekk li għandek, se staqsija ħanaddu għal-break u nirrispondu wara, għajd li minn ħaj weġġiba. Għajdilna. Għan saqs il-gaja. X'inhi jew x'inhu l-iktar ħaġa wild li qatt għamilt biex tisseduċi lil xi ħadd? Interessanti. Interessanti, nkunu nafu wara reklami. Subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel u jekk tiddu dal-cards jew aktar hot għal xi parti, kemm tikbuna fuq Facebook, qed jimxu l-cards kulħadd Qed jimxu l-cards iva jekk la jrid. See you wara reklami. Thank you very much guys, thank you. Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Here's to you. Whether you start your day pouring, scooping, cereal crunching, coffee loving, the you that likes a fabulously foamy or swirling coffee with your morning cereal. However you start your day, there's a delicious plant-based Alpro. However you breakfast, feed your you. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fior di Vita. If it's halloumi, it's Fior di Vita. OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Marco se n'è andato e non ritorna più. È il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine.
nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. La storia di noi due. U kemm tajba Annalisa rajt għax-Sean għażlet. Il-kbir. Non posso stare senza te. Tajdix, għall-sponsor, thank you, għall-pro. Kiku jena l-sponsor u għat li ċajta bħal dik għada nfitċek u naħraq l Te tal-Clippers tajba vera. Vota attenċi Tajba, jina ġbitz. Grazzi, te tal-Clippers. Non posso stare senza te. Għankomplu guys. Ma tista tkun slogan ti, ġifiri. Tifhem? Mela, sewa. Vera, inti ma tifhimx. Issa Inti antik. 30 U minutes. budert għal-annat, ħasot ħalqek. Mela, konna qed insaqsu xi ħaġa vera spicy li Gaja Kawki? X'inhi l-aktar ħaġa wild li għamilt biex tisseduċi lil xi ħadd? Mela, jiena vera m'iniex persona wild. Biex nwaqfa mhux miktuba tajba jekk tridu. Jekk tidu d-duranġa. Il-lejdi nagħti tajt. Jien m'għandniex nara sabiħa. X'inhu l-aktar wild ħaġa? Ejja, li kintu tajtom. I mean, Rija. Għandu raġun. Taf xi smu dak? LGBT. La. Mela, LGBT ismu dak l-isbal. Nisna nistħu. Għajdinna. Mina ma għamilx affarijiet biex nisseduċi l-nies. Just jiġu. Le, just I stand and I look. I think I use my eyes. Yes, Gaja. Xejk big, ġifiri u klim. Ma nafx nitkellem. Ma nafx nitkellem. Imma jek tħares fajnija tkun taf. I agree. Nħobb namela dik jien. Nice, bro. You put someone in a crowd. Ejja. Tipo, like, tiħor nħaresek, but like... Għandra waħleki. It-tabal n-nizal. Ma nothing wild, as in... Ma għatma ġifiri, naft fajt ritrat, tamlu close friends bis, u dik il-persona d-daħala close friends. Le, tal-close friends, le, imma ġili għamilt like il-ċaħat, imbat, zom, il-ċaħat, il-rustija, jaxħaxek bdiet. Għamiltlu like? Le, għamiltlu like. Kont għatma għamiltlu like qabel. Wild, wild il-ħagġa. Very wild. Wild ta' vera. Jimma naħx. Dina ħjar taqsu għalli. Ertoħot kon passiġġata. Jintom off limits għax kiku li l-kon konti taqsija. Le, but, iktar għandkom. Induna, Induna mill-like, għax inti jek tamel like xaħat fuq l-stories. Għax fil-verita, what is a like? Rajt ritratt tijak u għetlek jien toġobni inti. Verek fisser di? Imma ħafna jaħdu for granted u li għamiltila like għax ħabiba. Imma u kol. I have a question, Nenny. Are you okay with your partner putting likes on potential threats? Mela,
No. I am okay with my boyfriend. Liking girls we know that are friends of ours. Gay, my friends, his friends, his sister's friends, jafhom. Unbat skont x'kif qed jagħmel like, jekk jagħmel like fuq qed titbissem mod jekk qed tagħmel like fuq. Imma mhux tfajla li ma tafix tefa' tritat bil-bikini u tagħmilha like u inti ma tieħux pjaċir meta nitfa' ritat bil-bikini għax ħamlulek il-likes mela inti tagħmel. Sounds like someone we know. You are not alone. I am here with you. Okay. So, like, jew inkella tkun xi waħda pereżempju li meta noħorġu tkellem lilu biss u li ma tin. Yes, jew tkun xi waħda minn dawn l-influencers popolari like very naked u hekk ma nafx insemmi. Mhux jekk tkun arwien imma if we both follow her u ġieli kellna konverzazzjoni fuqha u jien naf xi fully clothed u qed tissapporti li tagħmel mod. Jekk qiegħda Għaltu tamil like il-Dua Lipa għamlet l-album tal-cover, fetħet album ġdid, għamlet album. By the way, dawk aħna biss nagħtu kasom għax għamlet diska ġdida u hekk, u ma kif tkun tidderik. Dua Lipa ħalli għax. U hija anke jiena ngħid Dua Lipa mazza nagħmilha kif taqbad laqqasna f'parti diska ġdida. Imma ġieli tħaltu f'argument ħabba dil-ħaġa. Relationships passati. Inħajti kollha single kważi taw. Jew ħan daħal fl-argumenti tiegħi. Xini? Jew ħan daħal fl-argumenti. Diary story. Le, mhux tisma', ġieli kont preżenti u ġieli mhux intħalt, imma ġieli biss le jiena f'relazzjoni passata li kelli. Gail ma tprovax mid-dera. Dil-relazzjoni. Dan il-podcast. Jar vera ma ngħidx naħseb. Ma tax nistar il-parti. Double standards, kien hemm double standards. Jekk inti ma tridx li jiena nitfa' ritratti bil-bikini, I was forbidden to post bikini pictures. Mbagħad nara lilek tagħmel like lil tfajla bil-bikini li naf li ġieli ħriġt magħha. Ħanżid xi ħaġa miegħek wara. Question mark. Ma that is controlling. Għandek raġun. Jiena li ddejjaqni ħafna li pereżempju meta bdejt toħroġ miegħi kont taf li nitfa' ritratti bil-bikini. Eżatt, tbiddilniex. Kont wieħed minn dawk li kommentajt fuqhom. Għalfejn issa li qiegħda miegħek ma tridniex nitfa' ritratti. Ma tridniex nitfa'? Erġa' mur lura u ħassarhom. Le, semmek. Erġa' mur ħassar. Semmek jiena nagħmel ilu minn ħajti. Kelli nħassar ir-ritratti. Għaliex, eżatt. Why? Because the person was insecure. Imma stenna, dik hija ġifieri mhux ġast ma ma naqblux, it's deeper. That is controlling. Like mur ħudu fajnek, mur minn fejn ġejt. Mur minn fejn ġejt. Kanċa li nħassar huma snin. Like tipo mur ħudu fajnek. Isma' minn tiġrat, xi qiegħda protection. Mela jiena. Kemm aħna hekk, kisla kemm aħna. Jien gajja. Jiena, there is ovvjament tartafni, jiena I will set the record from day one. This is me. You either like me or you don't. Or you leave. Or you leave. Even with friends, not just Gemini. Aħna tnejn Gemini. Oh no. Aħna tnejn Gemini. Lura. Gemini women are different than Gemini men. Also, there are men. Ma basically. Maħnis sana ilbu fuq il-horoscopes. Next question. M'għandek xans li ħati kontrollani. Iktar nagħmel. Għax nagħmlu sa tajli tagħmel xek. Probably. Capricorn. Le. Jiena Pisces. I am true Capricorn. No way. Mela, No way, don't. Gaja, int laħal. Jiena saqsejt li naħseb xi ħadd. Make sure it's a good one, għax qed noqorbu lejn l-aħħar. The best ones. The best ones issa. Bring out your A game. Eżatt, bring out your A game. Guys, sadan it-tant, li ngħid li CIS jibgħatulek free surveyor on site. U x'jagħmlu Abigail? Biex jarawlek fejn ħatwaħħal lejsi. Jikejlulek kemm għandek bżonn BTUs biex kessaħ l-environment. U jgħadok fejn għamlu lejsi. Isma, mux kull kumpanija tubatlek surveyor. Ux vera. But CIS make it a point li batulek surveyor. Ma naf jakki tiegħi. So, great company. CIS, guys. Okay, Hannah, dim. What's your guilty pleasure show or movie? Gail. Għandina.
Għax nimmaġinari. L-iktar wieħed The Office. Okay. American or English version? American or English? American. American, okay. English. Għatma smajt biħien. Għatma smajt The Office. Sorry. Like on loop. The Office, bro. Jien għatma rajtu, ma fuq TikTok, tant kemm jitlan nħossni rajtu. The Office is a great series. It is intelligent, it is clever. Jogħġbok il-humor darba rajtu li tibota l-karattri Fil-fatt ma tantx guilty pleasure, guilty pleasure xi ħaġa li spex ta' rajtu ħafna. Mux bil. Jina kiku taraw x'nara, jina tibqaw nara. Tipo my bedtime. Għax jina kif appena nidħol social media, apparti depressing, nħobb nara ħafna affarijiet dokumentarji tal-annimali, u affarijiet ta' natura u għax ħanilek xini biex niklenzja mit-toxicness tal-ġen ta' dinja. By the way, kollox bid-delay jitlalu. Ġili nidħol fi karozzu jgħidli, ismu du l-kontent, ismu d-disku. Ara kelli maqtu. 4 snin. U dakinari. Majta di. U jagħmel xi. Mhux xki. Eżempju jina din sport il-sta Malta kollha blokkjati. Le mutjati. Għax ma nara xejn lokali. Isma' relax, għax jien għamilt sena sejra I kiss the girl, u t-najtu modix fi I kiss the girl and I like that. U mux jett ninduna li tkam Tamara. Le, ma dikka għalek kienet cool, film, ta' speċa Mara tkam ta' Breaking Boundaries. U jina bad darba għadan terħedess għana Katy Perry, say I kiss the bella Mara. Good morning. Guilty pleasure, film jew series, jina The Notebook. Oh, yes. Why is it a guilty pleasure, mother? Because it's a cheesy ħafna. Jina joġbuni emotional. Jindaqs kemm guilty pleasure. U grande frase. Eżempju B-movie, ma nafx kemm darba rajtu, dak guilty pleasure. Di B-movie. Taf x'inoti Tum ta' Zunzana. B-movie. Jien ma narax films, jiena Lui tal-tfal da huwa TV show ta' tfal. Tal-klip. Ella kienet tara. Li ħarġu, eżatt, għandajt, li ħarġu li jgħidu li il-klip jarawh. Eżin jaraw il-kaler. Xin donajt li l-kelb jista' jarah. Ġili nitfaw emmek, l-kelb ma jgħatix kasu jina mpoġu noqt narah. Bas kbira. Ma s-sugġesti ma mux ta' tfal ħafna. Le, vera bis-sens. Vera ħelwin. Humor. Next question. Orjula xida. Dinnaħa. Inti. Gail. Make it count, girl. Yeah, cause we're near. Nallu kemm minn deep ejja. Deep ma, deep ejja. Sattan taħna ringrazzja Transforma. Carlos. Taf li għamlu PRP, jo? Taf xinu PRP? PRP għal ġaru. Su għamel hair transplant. Irnexxiet lek proset. So min għamel hair transplant. PRP taf xini, tafu xini PRP. PRP tal-plazma. Trittu kien, eżat, id-daraw jitfaw fil-plazma make. U jina ħana għamlu fuċċi. ħatam il-xar fuċċe? Le, mux il-xar. I want to try it out. I do a lot. Tax kuħat jgħajdi, t-derġaj, u jina jdu għamna minn minn kollox. Għandek free will fil-ħajja. Għalek l-għolet t-komni kifini online. Wow, temmen li tista tagħmel li trid. Xi kultant jiena fi 11 ta' billejn induna l-għandi free will u nixtieq krep u tiġi wara l-bib. Tipo, edilt money. Isma' dajli tixtieq l-istorja tal-ewwel, aħjar ma semmix crepes. Le. Ħadd semmila. Krep. Dik guilty pleasure. Ħalli nsaqsi lil-Gaja. Dik guilty pleasure tiġi. Mela. Għad batejt bil-body image. That's interesting. Definitely. Naħseb li social media l-lum il-ġurnata fl-explore page l-unika ħaġa li t-tellalek huma daw in-nisa li huma modelli daqs naqra. Modelli fajnejna huma perfetti għax il-social media qalet li huma. So, I don't feel like I try to be like them, fimt? As in, minix għadan għajt li minix kontenta bġismi. Mimma ħej, kun hemm drabi fejn ikkumpara li l-nifsi, nassumi li ħafna. U xinu ma, per eżempju, l-affarijiet li ma jġbukx fik innifsek? Jew li tajt tiffissa fuq xi ħaġa. Jien naf ġieli nħares sejjew ngħid qedar iqa' żejjed, ġieli nħares sejjew ngħid għabdi kif naħseb li rqiqa żejjed, imbagħad xi niġi hekk ngħid għandi wisq roti f'żaqqi. Xi ħadd ieħor ma jurihomx ir-ritratt fir-ritratt ir-roti f'żaqqu. 50% tal-ġlied ikun hekk. Imma jo għandi bżonn nirqa' ċaw gaj.
Imma mbagħad minix waħda li jekk. Bla dam ħirġa ta' ġifieri. Aħna kien kollu sejrin. Li neditja r-ritratti. Itajet miegħek. Jekk ma ġobnix, ma nitfawx. Imma mhux ħanoqgħod inneħħi Le! Għax we're very again. We clock people who do it u nibatu xulxin like naħseb. Jiena qed oħħan ħosna ħażin. Vera ma nafx. Vera ma nafx għalfejn anke l-filters strats. It's very. Inti triggerjaw. Il-filter vera taħraqni. Għax ġiri nintaqa ma xaħt jgħidli kemm tiġi tajjeb fil-ritratti. Għaxin ma rifilx fjom dal-affarijiet li da. Ngħidlu thank you jena. But they are trying to say li fil-ritratti għandak il-filter u bekk tiġi. Ma mux għabbi kunem editing filter. Ma ikunem dak allura minu xbatu tal-light video, I'm like, no filter, okay? U bdejt erek bil-mobile. Wow, jien dal-aħħar sirt naf li fuq Zoom għamil filter. U by the way jena namlu. Beauty filter. Ovvjament, na jkolli meeting flasha ta' bil-lingwa. Le, mhix beauty. Just it softens the skin a bit. Anka l-iPhone għandu. L-iPhone għandu ma tistax. Stenna. Hemm ukoll imma stenna guys fuq Zoom għal min juża Zoom, tista' tmur fis-settings u hemm lipstick, eyebrows. Fent, ġurin titmur tiskura l-eyebrows, tiskura l-lipstick. U l-ħar darba qedha meeting, u jien ma nagħmilhomx raw sawa. Ħar darba qedha meeting ma' waħda li għamlet l-eyebrows. U ħin minnhom għamlet waħdek. Ġewa fuq il-shit. Jien nagħmel filter fuq Zoom. Camera off. Jien anka minn ineħħi l-background idejjaqni għax għandi l-imbarat anka jien. Imma l-filters nasab perikoluża ħafna re-body image. Għalina neġi affettwata naħa, mux ħazin. Għanka body image issues. Jien. Kelli zgur. Jiena niftakarni ma nomx, ġivrina ta' 13-14 ma nomx bil-bikini normali, għax kelli l-stretch marja, għax jiena zviluppajt zaħira. So kelli sidri kibir li like tipo omt u rajt sidir. U omt u nara l-stretch marks, eżent neżagġa sewa. Inti saftiti, kont tixtri penti saw. Jien niftakar meta xtrajt penti normali wetli daqsik. Fuck it. Da ġismi, happy. Yes, gay. Da ġibri ftilu. Da like sila u ġaġġeg. Imma meta kont zaħira. U issa tajat mi għaj. Stretch marks moda, Ija, imma jina għandi imma jina ummi. Fi żmien ummi. U hekk. Tipo stretch marks, ta' uċċololiti, ġiviri kont nom b'xi hot pants, nom. Jien meta kont żgħar ma kontx ngħid, per eżempju l-lum kont ngħidilha ħaġar im. Ħaġa im xi ġifieri. Għax ħaġar im hemm il-ġebel imħaffer. Kemm inti nice. Ma kontx realizza. Kemm inti ħaġar im. Jiena nuża l-frażi il-koxux isom il-qamar. Jekk inti tajt ħadd qatax kibirlek sidrek, jiena ħadd qatax li qed ma kiber. Imma jkun imma jien kont natti ġifieri partikkat. U jien bil-kontra. Accept li kelli. Jien kont immur il-baħar nara x'għandaħħal Għat ħsibtu li tkabruhom? And why didn't you do it? Can we not have this conversation? Għax jiena vera kontrihom. Għala. Għax jien personali. Jiena ta' 19 għamilt imnieħri. Sorta inti ma tafx ġifieri li tkun mara, sorry. Inti ma tafx ġifieri li tkun mara u tiġi affettwata tikbeq, per eżempju jiena psychologically. Jien qatt ma ġejt bulli, dox jiena ma tafx qed ngħidu l-tfal qed jaraw dal-programm jew li qed jaraw lilna nagħmlu dawn l-affarijiet. Mela daw qed it-tfal qegħdin jikbru jaraw lilna, inbidlu kollox. Jekk tara ritratti ta' tfal, biex intu ritratt. Naqbel noqgħod imdejqa b'xi ħaġa. Naqbel imma qed inħoss li we're going to a place. Kull hemm pattern. Pereżempju l-irġiel u ma ngħidux ma nitkellmux biżejjed fuqha. Il-irġiel sejrin fin-niżlax il-mental health crisis. Jekk tara l-irġiel illum saru il-mara ta' qabel. Għax sex symbol, kollha blebs, kollha perfetti, wiċċhom xarhom lajba. Jiġifieri jsirna nagħmlu Vera tara la violent, l-irġiel kollha perfetti. Perfetti xejn. Mbagħad in-nisa. Le ma l-irġiel kollha kulħadd iżomma. Mentri n-nisa hemm ħafna imlaħmin. Għax no, it's okay for a girl to be curvy, but it's not okay for a guy to have a belly.
Għara għadċi darba tara f'runway, raġel li għandu belly. Imma mara kervi tara, ma nitkellmux fuqhom daw l-affarijiet. U fil-verità hija problema, Mela ħi. Isman, u ma ninsewx lil min għedin jipprovaw jattrattaw il-maġġoranza tajjeb, ġifiri n-nies li kienu għati komplejnjaw li konna sex symbols, issa ninżlu minn dak il-xempju u għedin inċabxbu li l-irġil li għed jintafaw f'dak il-xempju. To a certain point. Ma jina, going back to her main xismu, the original question, I think I developed a sense of humor because I had small boobs. Coping mechanism, ma? Eżatt. Coping mechanism. So growing up, jien dejjem kont ħbib ma like grupp ta' ħbib, God bless, imma kolla tipo, mux bikab ta' di, kolla la jbirek, mbagħad jien hemm isni fallakka. Bla ma trid ta' ħażin. Isma' jiena m'għandix. Like kif se nisbet attenzjoni. Iva. The guys never looked at me. U kien ikonna per eżempju jinnaf tmur Summer Club u jkonna il-Water Games. Kont ngħid il-Madonna Water Games illum ġiżob ħamil biss. Għax sidri żgħir u tmur il-baħar u ddaħħal ġol bra fakket għaddiet. Isma' jiena m'għandix kontra min. U mod ieħor tmur Water Games ħadd iċċaqla hekk toħroġ li. Let's love ourselves a little bit more. Taf kif? Le, naħsibx la, eżen ma provajt. Le, dejli li għandi għax kont immaġina jienem ċatta l-bahar u sħabi ek. Issa huma kellhom issues tagħhom forsi li they're too big, I'm too young to have this big. Like, yo, isma hello, kellimni għaw fuq wiċċi qiegħed mhux għaw Mela. Fimt? Imma jiena all I wanted was to be a woman. Issa jien xorta kelli sorm, kelli curves, jien għandi stretch marks galore, għax sormi kiber vera ek, ċum paqpum, u l-lum vera glorified li kollok sorm. Dak iż-żmien kienet li jkun lok zejza. Eventually Kendall Jenner made flat chest cool. And I was okay with mine, mbagħad. But look how mentally... Li qed jgħid Johan li... Imma din nagħmlu l-affarijiet mhux għalina, l-affarijiet għax is-soċjetà tallimna li dik ix-xejp hija tajba u dik ix-xejp hija ħażina. Yeah, but growing up I felt like I wanted to be a woman. I needed to have boobs. And I feel for you. But what I'm trying to say is li it-tfal qed jikbru issa jiena narhom 13-year-olds, 14-year-olds, kollha bil-mobile qegħdin Jo, ta' 13 u 14. Għax għandhom self-esteem baxx, għax aħna tant kemm neditjaw ir-ritratti li ħanejdlek jiena fotografer parti mill-karriera tiegħi kbira kienet jiġu l-parents Praċett, Grizma, whatever it is. Għandi dawk il-ponot tista' tneħħihom la jinibqek. Tifla daqs naqra. Jiena ma nistax inneħħi l-ponot u dit tifla tħares leħ u tara li l-ponot neħħejthom u wara tifla induna li jkollok il-ponot hija xi ħaġa ħażina. Din qed nipprova nispjega u hawnhekk hawn problema serja kbira li daw it-tfal qegħdin jaraw. But some of it is in me. So originally, meta ma kienx teżisti social media. Magazine, ġur, reklami. Jien għandi tifla ta' 8 snin. Ma taħsibx li imorru f'estremità ta' perfection. Jekk tara l-Malta kollha twitch wieħed sar. Ma ismani, jien ħadd ma qalilha xejn. Żgur. But naturally, she felt like istrat dejjaqni. U mux kollu certain places, dimta taħt ideja. Per eżempju, għanda ftit unibraw ta' tfal iż-żar najdila jiena, dik ma dejjaqiex. But naturally, imma back to what li konta tajħu, jien niftakarni growing up, konna nara ħafna Taljan u għad insomma, il-reklami u probably jina lek I never accepted stretch marks and min jena Taljan jaf. Minna reklam tal-period mara zaqqa madara. Alla jbiri. U t-tirmi fuq fjuri. U jien. I mean, reklam ta' anti-stretch marks il-mara bla stretch marks. Mux għet nifem ġet jiġi. Tamel il-krim darba. Jow bħal ta' il-television Taljan kien għalija kien impatt kbir growing up, tipo how should I look? Ġivi dak iż-żmien ma kienx hemm social media.
Imma kien hemm diġà riklami li jiena kienu fakjawni. Mara żnella bil-piri dujjien tipo. L-istess għalina l-irġiel, ta' ġifieri. L-istess kunċett jiena social media u media ġifieri. Imma llum hemm iktar. L-irġiel issa għandhom iktar. Għalet Gaja, tiftaħ l-Instagram tara dan nisa perfetti, tiftaħ TikTok dan nisa perfetti, ifhimni. Jekk mhux ħadd insemmi l-ebda programm. Jekk naraw il-programm li għaddejn bħalissa fuq it-television, jekk tara l-preżentaturi li jażlu, ikunu din it-tip ta' figura. Għal common sense. Issa jiena. Imma mbagħad taf joġobni, pereżempju tara għal dik il-kantanta li tkanta Baram tu Messi. Lola Young. Għanda love handles daqs l-ostra u edem bżaqqa barra. Breaking the taboo. She doesn't give a fuck. Għallizzo. Imma bat għallizzo u Megan Trainor. Un bat snin wara. F'daqqa wahda. ħadu l-Ozempic u rqaqu. So what happened exactly? You were comfortable, you were confident, you made money of being confident, and now you're not? But then there's a difference between being unhealthy and having a shape. That's for sure. But Megan Trainor was never No, I'm not mhix qed ngħid li kienet. Now she's stick thin. Ma jiena qed ngħidlek. Guys, Megan Trainor, I'm all about the bass. Hemm differenza bejn tkun. U bidlet il-lyrics. Bidu tajt kienet tajt, yes, spiritually, I ain't no size 2. Issa mnita. Got new boobs. I got these new boobs. Għax għamlet sidira għal li kalla tifel, basically. Ġifiri. Yes. Carlos, ittajt ħaġa, xħan għandu l-ħar mistoqsi. Le, jena għat nisma ħafna dan l-argument vera interessanti, u ħassitni vera parteċipi. Kif tħossok li issa żviluppajt dead bod? Le, ħaġa m'għandix dead bod. To be fair, Carlos. Missim, Carlos għet ritrenja u le barra minnek, għatma kien daqsek. Xaħġa li l-irġiel issa hija l-forma ta' le, Carlos, għatma kien daqsek għatma kien daqsek f'saħtek inti. U tidder daqsek tajjeb. Ma tarax li jiġri il-pattern, issa l-irġiel bdejna ma naċċettawx li tikberu taqalek xarek. Le, ma tistax titfa' kollox fl-istess. Tistajt xi ħaġa. Kien mhux ovvja. Program tijak ma titkellem. Għandek 10 seconds. Denis tatek 10 seconds. Jina li għed nitkellem, so, meta kont daxar, I was alright, I enjoyed it. Għasin kont nqaxxar, nilbes ħafna briet, uġa love. Jina xari ġib xej, għax għallu li namlu lek, tamlilna reklam. Irrigrazzjon. St. Mary's Clinic in Mosta, guys, proset, well done. Naqdinaw. U għalek għamiltu, għax kont noħħa. Sorry, irtira, ma ġiġ bxej. Inti fdimt biex istir bil-personalità. Mux bxej, sorry. Għax kollox bxej l-influenza. You work for the space, honey. Yeah. For this space, kemm il-lejla mit-teditja taħseb t-pjana programma. Imma kollox, xorta minn. Jiena ħdimt biex Carlos ikun jista' jkollu xahar. Ma milċej, l-iskript minn għamilhom l-onur. Le, imma jiena, pero mbagħad meta erġa' ġibċa l-ura. Ħadd buzz. Le, ħaġa ħadd buzz, għax I felt really good. And secondly, I started training again, I started taking care of myself. It gave you a boost. But you did it for yourself. Issa, yes, 100%. This is a good case. Yes. Issa ħajx ħaġa oħra, meta kont Mhux għax in-nies. Jina kont żgħir, ma kont imur no. Għax kont imma mur żgħir. Sħabi kollha kull jiena tagħmel x'nagħmel. Metabolizmu sajjetta li niekol. Naħar u minutes, letteralment, jina kont, u anke l-sports li kont namel cross country, fencing, għara kienu sport ta' high agility, high intensity u high cardio, ħafna. Għara ma konx muttom. Għatma bildijajt. Għatma bildijajt, ma jon konċ immur. Għatma għastajt, probabli, għax you can't be heavy. I couldn't be heavy even when I used to train. Xorta ma jitlax ma jitlax. Kont u dik kienet ta' fetwa. Kont toned ħafna. Toned but not built. But not built, ma meta inti tkun toned u tara sħabek kollha u inti jena għamilt ġivri. How did it make you feel? Oh, listen, I had big issues, you know I had big issues. I didn't go to swim, ma konx imur no. See, it even affects men. No, it affects men. It affects everyone because I'm not against it. I am just saying we are at a point where it's now become isman. Illum il-ġurnata toħroġ barra b'rispett kolli kulħadd. Jekk nose job
kulħadd bl-istess nose job. Kulħadd is-sabiħ tal-bniedem huma l-affarijiet differenti. We're losing our identity. We're becoming a filter. Qed niġu f'punt li meta jkun hemm xatt li huwa ħelu, għax ngħidu qed tuża l-filter ġi. U tkun vera persuna. Għansemmi każ issa vera tad-daħ. U sorry minnu bħal dawn il-każijiet li ħansemmi. I get why you do it. Imma biex nispjega li it's not just social media or television. Sometimes it's men when li kienu jaqalhom xarhom qabel ma kienux mezzi li tagħmlu. Jew forsi kienu barra minn Malta u ma kienux imorru jagħmluh. It wasn't because they were comfortable l-Maltin li joqogħdu bla xar jew għax issa kulħadd qed jagħmlu. Qabel kien hawn min joqgħod jissellef ix-xar min naħa l-oħra. Nara, ħafna rġiel li jisselfu x-xar min naħa l-oħra. Why? Because they're insecure. That is equal That is equal to me stuffing my Icon waqaf issa? Mela. Għax sfortunatament, fadlinna ħin. You guys are awesome, eh? Fadlinna ħin ħafna. Mela, fadlinna ħin għall-ħar domanda. Kulħadd ħarsej domandi tiegħu. U għażlu l-aqwa waħda li għandkom, mbagħad ħanożlu waħda minn dawk l-erba'. U wara ħanolqu l-programm banalist kantanna bil-Ġappuniż għax il-ġimgħa l-oħra. L-aħħar programm ma rnexxinniex nagħmlu għax we were running out of time. So today we're gonna close with a Japanese song because Annalise taf kanta wkoll bil-Ġappuniż. Għadna tinfittxu xi ħaġa li ma tafx tagħmel Annalise. Taxidermy. Issemmiex, please, għax ma laj taqbad tiġi ġimgħa diela u tajlek qed nagħmel taxidermy. Ara kemm ħelu dak il-annimal għaliex mhux qed jixxaqlaq. Għax Annalise qabdet it-taxidermy. Mela għajduli x'għażilthom. Jien għandi waħda vera deep. Go for it. Laqna. Meta ħassejtek waħdek. Anka nice. Tajba. Qatt kont involuta f'relazzjoni tossika. Sabiħa wkoll. X'inhi l-aktar ħaġa mhux etika immorali li qatt tagħmilt? Dik tajba wkoll, Tidu spoljaw ili di. Jekk tista' terġa' tgħix jum u tbiddel kif spiċċa li ma jkun u għaliex. Min waħda li iktar ispiratkom, guys? Dik. Gaja? Nah, we're gonna go with Gaja. Irrepetiha Gaja, please. Jekk tista' terġa' tgħix jum u tbiddel kif spiċċa li ma jum ikun u għaliex. Go for it. Jiena meta miet id-daddy. Mid-żgħir il-papa? Le, ma użini kont isar. Ilu naqalassa. So, Yes, hard. It's very difficult. Nitkellem. Jina, kemm ilu? Ilu kważi 12 years. Kon żgħira. Oh, yeah. It was interesting. Yeah. Interesting. How did you recover? Did you recover after 12 years? Naħseb li... Kellek gejl? 20 kont għadni l-ispiċajt l-università. Għanibda 22, 21. Naħseb xaħġa li xtaqt għamilt qabel li mort therapy qabel. Naħseb peress li kulħadd beda, ovvijament everyone was grieving. So, id-dynamics tal-familja tiegħi ma stajtx, ma ħassejtx li stajt. Kienet mistennija jew kienet sudden? Sudden. Kontu ngħix l-Italja, ġejt naħseb miraklu, dadi qalu li għandu cancer, daħal l-isptar u ħareġ. Within 4 weeks. Oh my God. So it was very like, fast. What the fuck is happening with my life? So naħseb therapy għax ma kellix fejn nizvog. Tipo jimbatina bdejt ITS, so jina għamilt l-università, so it is degree like harder. Mat mort ITS, għamil diploma, u I couldn't cope with studying, u ma konċ nifhem x'qed jiġri li tipo ma konċ nifhem li ma nistax nitgħallem, nikteb, nikxfu l-karti, like għalfejn this is easier than psychology and philosophy. X'sob. Għaliex moħħi mhux qed jieħu. So naħseb u x'tbiddel minn dik il-ġurnata amma? Hemm xi ħaġa li għamilt inti li speċi li għamilta jew
kelma li xtaqt tajda jew. Naħseb kien ħafna denial. Minħa Tommy kien ħafna denial li misti li ħajjiex. So jiena naħseb kelli ħafna rabja lejn reliġjon, lejn dil-mirakli li jeżistu ma jeżistux. Rabja wkoll kellna tabib, sfortunatament kien salvaġġ ħafna li I can't take that. Li meta Tobba slava li tipo aħna tipo għad nibku mela jien niftakarni basically kont hemmhekk imma qalt li mur inħasel għax jien kont ġemmi xogħol li mur issa daka u mort insomma dak kien back then boyfriend, you know. Wassalni malajr kif nitla fid-drive-in ċebbit li ommi ir-reverse ġifieri qas xejn. U niftakarni like ġifieri jiena l-isptar don't ma nidħol u don't ma nħossni normali nidħol l-isptar. Flashbacks niġri l-isptar fit-tard tlam like mitfi u like pressing buttons whatever insomma u kien miet. U tabib mamma qalt lu tipo like x'ġara tipo fetaħ il-portiera qilna yeah he's dead. What? Tipo like mejjed u tella. Il-nostra. U ma fqajtlu x'wiċċu għax ikollok abtit fucking tifqalhom wiċċhom dan nies. So ma nistax. It's a coping mechanism. I don't mhux acceptably. Not an excuse. I'm not justifying it. It's a very bad coping mechanism that they get into because anyway, kieku stajt kieku ġifieri kelli l-enerġija kont nerġa' mmur l-isptar u bli rapportaħ probabbli għax I mean kieku l-gejl tal-lum hekk tagħmel. Le anke l-gejl ta' dak iż-żmien ta' ma jkollokx. Ma jkollokx is-sens jiena kont like mitlufa ma tkunx taf xejn. Għal mbagħad ovvjament il-preparing a funeral is like a wedding in reverse. It's very expensive. Li ma kienx fejn nitfnuh. Like titxilart, bla bla bla. It's terrible, it's terrible. Tipo, so kieku kelli mmur lura ovvjament ma jmutx. Definitely. U naħseb nilqa nieħu lajnuna qabel u nkun aware tal-lajnuna qabel. Grieving doesn't, I don't think it ever you will ever get over it. Fis-sens I still feel what eventually kien ikoll ħafna ħolm u like even tipo li actually qed inħossu like nibki, norqod nibki. Ġifieri it's looking back kont ngħid kemm kont żgħira, jien ma kontx nħossni żgħira dak iż-żmien. Kont ngħid issa 20 like. Imma actually kont vera żgħira. Kont żgħira. U jiena żgħira, jiena kont iż-żgħira minn ħuti. So naħseb what I can recommend is always therapy, guidance. Your mother, your sisters, your brothers can never be there for you. It is fucked up. They're also going through it. That is fucked up. Thank you for sharing that. Yeah. A day would change. Ikollhom żonna That's very tough. Gaia Johan, Denise, a day would change. I think meta kelli tifla kon żgħira wkoll ħafna kelli 20. Inbiddel ħafna affarijiet kieku, affarijiet li huma trivial illum il-ġurnata ma nġibx il-dem boyfriend fil-picture, kieku nibqa' naqra iktar ħin mal-familja mhux ħriġt mill-delivery ward u sibt ħafna nies fil-kamra u jiena għadni ma proċessajtx li ta' 20 għandi living breathing dependent child. But those are small things. Trivial. Naħseb kieku niprova nomot iktar is-sitwazzjoni u nħares lejn it-tajjeb u nħobba u nħossiba bil-mod ta' kif nħobba u nħossiba l-lum. And you're very inspirational by the way. L-esperjenza. You're very, very young ukoll. Like it's not. You need to forgive yourself. It is actually, you know, good reminder that you were young. Your brain is different, and it's also a shock. You have to forgive yourself. It is life changing. Nixtieq li hopefully meta tikber naqra meta tikber naqra oħra I hope li she realizes that she didn't come with instructions. 100%. Tough case. She's very intelligent. I am doing life for the first time just like her.
Yes. Very closer in age than me and my mother, for example. More intelligent. But that might actually be a good thing. Now, I appreciate it. Għax per eżempju, immur id-dar għandi l-enerġija noqgħod nagħmel it-TikToks ma ħax dijek issaw. Tagħmel it-TikToks, toqgħod kanta stenni li ġej, tagħmel il-vlogs u tilbes il-jewelry u. Intom, ġurnata. Mini best jewelry. Gaja u ngħidu secrets u żommhom imma back then I feel like I hate to say it u għalla ħares għat tifimni ħazin so għat niprofa nispie. It's not resentment. I didn't resent. But more awareness. You feel like that episode rather than liħer it put a stop to the dreams. Can I tell you something? Aħna n-ħabba tagħna fantastic person u l-istess bħalek ġana biex nsemmi ismijiet u l-istess ħaġa żgħat qalt li and one of the u kellna exercise I think I was very privileged to have Attriċi bravissima u jekk ħadd ismgħu da ħadd tkun taf li qed ngħid. Imma kellna dal-proċess and the process was all about her accepting what you have said that it takes a while and a lot of that therapy. Resentment and that pain li jużat kelma li tajt she put a stop to her future, but it's very normal and it's okay. And you keep so il-ħajja as you go along and as you grow, it offers you different things. It offers you new jobs, it offers you opportunities, it offers you relationships. U jiena dejjem rid din il-ħajja tipo fil-pubbliku, fil-medja, il-kanta, illum il-ġurnata jiena qudiem il-kamera u warajja wkoll, so xogħli professjonali u wara l-kamera u dak li nħobb nagħmel huwa qudiem il-kamera. In multitude of ways, in kanta għandi profile fuq Instagram, like a lot of like my best friend is also in the media, so like I cannot even escape it. And I love it. I wanted this for as long as I can remember. Back then I didn't believe I would get here. Allura kull opportunità li ġietni u forsi għaxin xorta kont matura u kont xorta npoġġi motherhood as my top priority. So kull ħaġa li ġiet, per eżempju, jindar audition jgħid biex inħossni tajba għax kont naf li jekk noħodha mhux se nista' nagħmilha din l-opportunità u 90% knowingly ħammur mhux ħajrnexxieli. Għamilt audition biex inkun fuq cruise. U ntażilt. And it broke me. Because I wanted to tell everyone I was chosen. I wanted to tell everyone I was going to go on this cruise and live my dream and be a dancer and a singer on this cruise and live away from tiny little Munxar. But I couldn't. But it was meant to be. Askon daqsek open for having a child u dil-istorja ma nafx kemm il-darba jettajn in different ways on different podcasts. So this experience, me being public, helped me heal. U nisi batuli perigrason kajjenek ġar. Vera ħat fieċir u that's what helped me heal, none of the therapy, ironically. Now I am... Li tara nis oħra li u koll għaddem. But at the time, it felt like xħan ejdilom. Iwa ntazil teħe. Sejra, meta sejra? Li mus sejra. Thank you so much for sharing. Dak xansa vera importanti li jismaw għan. Proset, thank you ħafna guys. Intom it-nej. Thank you. Jena naħseb iktar minn il-ġurnata jisu moment. Illi at one point kienem dak il-moment illi I shut your hand down and I gave up on him, tipo. U talt ġodietri illi jisni bdejt nibbexxi u kull ma jagħmel kollox ħażin u I started believing everything that people said about you. Eżatt, at one point in my younger self. And that you said about yourself. And I also said. Minnek nifsek. Eżatt, un bat jisu
meta bdejt social media, kombinazzjoni it's different. Tipo, I started social media because I wanted to be seen. Because I felt unseen. U minar ma naf, ġifiri it came from a subconscious, ġifiri jek tara l-ewwel TikToks tiegħi ma jiena ġast kontet nagħmel l-affarijiet li jagħmel Johan normali. U li ġara huwa li f'daqqa waħda ġejt ġodi l-konfusjoni ta' ħafna nies jarawni, but people didn't just see me. People loved me. Allura meta bdejt inħoss di l-abundance ta' maba, jisni kull sena l-dina jidil ħaniqaf, I can't do this anymore, u I need to disconnect. U noħroġ barra fit-triq, letteralment. U jibdi, eżempju darba minnu għet, xlift, kpejt, I said I will not do this anymore, because it's sometimes overwhelming. U fil-ħodu u ħabibti batit li video ta' dit tarbija, u forsi għanda 5 xhur. Titħaqu toxa. U għet nara l-dil-baby tħares li l-mobile. U mux għet nifem jien. U kienet għet tara TikTok tijaj dil-baby. U titħaqu toxa. U għabadni l-bart għet il-bambin kull darba li nejt ħaniqaf. Il-ħodu jiġi xaġa. Jow noħroċ minn ġolbib. Tiġi marra u tgħid li isma, thank you tal-video. U nibda nejt kem armejt imma letteralment. Żmien minn ħajti ma naħmilx li l-nifsi, maqdar li l-nifsi. Like, I really letteralment biċċirtu dal-bnidem. L-aħħar domanda ġifieri proset minn għażilha. Nejda x'temmit li social media. It helps. U naħseb illi subconscious li aħna niġu f'pożizzjonijiet u meta tkun għaddejt minn daw it-tip ta' ser li you're there. Yes. And you're caught up in it. But probably the relationships you created with the people that watch you or call helped you. Għaxina, having shared my story or have like under the relatable. Tissaħħa ir-relazzjoni tiegħi mat-tifla. Għax anke brands jibatuli nagħmluha bit-tifla. Issa batuli għal music video, jien m'għandix naqsam li la biss ried. Toħodla gover, Gaja, nagħlqu b'Gaja. Ġurnata kieku tbiddel. Mbagħad hemm il-kanzunetta ta' Annalisa bil-Ġappuniż, guys. Naħseb li mhux ġurnata waħda specific li naħseb li kelli ħafna esperjenza, ħafna momenti li kienu speċjali għalija. U ħaddieħor nista' madwar jagħmluha fuqhom. U naħseb li tlift ħafna mill-li kien ħaqni, mill-moment li suppost kien tiegħi, ġifieri anything good I ever had, dejjem kien hemm dak xi ħaġa u dak ix-xi ħadd li they made the situation about them. U unfortunately looking back, anke jekk naħseb qabel il-Junior Eurovision jew hekk, niftakar li hemm ċertu affarijiet li huma għandi naqra ta' trauma tipo linked to it. Ġifieri jekk naħseb Junior Eurovision. Jekk naħseb Junior Eurovision, kulħadd ra l-ewwel darba li rbaħna Malta. I was 11 years old. No one knew what the fuck was going on behind the scenes, fimt? Huma affarijiet li naf jien, li naf Johan, li ma jfux nista barra, fimt? So, naħseb li dik il-ħaġa li nibden nixrob. Naħseb li dik ix-xaħat. Li ma rawx biex ixaddejja inti. It was all about li aħna rbaħna. Imma mhux dik nibdel li I wish that I would stop giving people the spotlight. Facilitating people. Il-ċans li ħossuhom li jistgħu She was being used at some point u anka il-fatt li it's like it's never really about her and what she wants, stuff kif. Dejjem irid ikun hemm xi ħadd li Imma nista' ngħidlek xi ħaġa kemm hu tajjeb li ta' 22 qed taradi. Għax ħafna nies idumu ħafna iktar biex jarawha.
U ila tarax, għax ila tiġri, proset. I am very aware of it. You grew into it, you grew with it. You grew up with it. This is not just about the media, di anka familja. Li it's never your moment, anka f'relazzjoni, it can be never your moment. So vera tajjeb li you're aware. Guys, vera ħad gost nitkellem Ħars li sorry, imma l-ħars. Rigali. Online intimate. Naqblu ma'ka. Sabiħa. Online intimate. Araxtaw. Specifically għalija. Iftaħ, personalized. Għaddu l-wahda l-Johan. Għanara, Kifu fil-rigali, xippur to. Intimate hygiene wipe tal-Exapin. Exapin, għanara, għandek. Anti-blemish. Intimate cleansing. Bubble soap. Natalia. Vitamin C. U għandkom għand il-Customized Nation. Jek tixtru online tużaw il-code Take 2 għandkom 10% discount. Grazzi Sunta, I love these gifts. Dil-tazzja. Ħattu buzz, guys. Magna, proset, ċifiċi. Vera ħadba. Taf xinu l-aktar ħagġa speċjali dwar il-lum. Aħna mux ma nafux daqsek il-xoxin, għazin nintqaw ħafna events, imma Kun tafak, imma mux ħafna. Le, għax aħna il-yin gang, u kemm aħna yin gang. Taf kif? U protectors. Thank you, guys. U I'm really looking forward li nisma li l-analis kanta bid-Ġappuniż. Sekonda, ma tantx parteċipa, ħafna mill-suġġetti li qbattu ma tantx kienu. Li parteċipa fih. Ħad għos u grazzi ħafna. Thank you għalli tajtna l-spotlight. Xabċi pal-analiz. Kanta l-analiz bil-Ġappuniż. Id-diska jisima Plastic Love. Plastic Love. Peress li l-ewwel konna qed nitkellem fuq it-tema tal-li tagħmel iż-żejżitu Analiz ħaddoq inna Plastic Love. Have problems. Mhux tajba. Mhux biż-żejżit biss, il-plastik. Diska bil-Ġappuniż mant Analiz.キスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね出会いと別れ上手に打ち込んで時間が来れば終わる Don't hurry愛に傷ついたあの日からずっと昼と夜が逆の暮らしを続けて流行りのディスコで踊り明かすうちに覚えた魔術なのよ I'm sorry 私のことを決して本気で愛さないで恋なんてただのゲーム楽しめばそれでいいの閉ざした心を飾る派手なドレスも靴も孤独な友達私を誘う人は皮肉なものねいつも彼に似てるわなぜか思い出と重なり合うグラスを落として急に涙ぐんでも訳は尋ねないでね
服の句をすくで眠りにつく頃ハロゲンライトだけ怪しく輝く氷のように冷たい女だとささやく声がしても Don't worry I'm just playing games I know there's plastic love Dance to the plastic beat Another morning comes I'm just playing games I know it's plastic love Dance to the plastic beat Another morning comes Brava. I like this song. Proset. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,